Koba Shemmar Baniang Badai Counselor Jongka Kasi Jaintia Presbyterian Synod Sepsngi Urban Mission Ulaong Baka Jingtmu Jongka Neka Program Food Fest Council of Work Baki Penlong Mantagasngi Kalong Bantrei Yashibun Ki Project Henry Kabakam Kong San Kalong Banchna Yaka New Life di Addiction Building Kabadon Ha Maulai Mauro Nakabenta Ban A Jing Sumar Yaki Brio Balakerni Hak Jing di Basniu Habakren Hagasngi Baar Ka Arpawitri Kubanai Risau Ajab San Ulong Baki Jing Dawa Ki Babon Bantay Yaka Nika Ying Thamai Jongga Sinod Namar Hapshna Kambon Ki Kamra Ka Jing Penbiang Yaki Light Ka Umbam Umdi Ki Kenro Jongga Nika Ying Henry Ki Kermen Bada Ka Jingilam Ublay Kinla Banle Yaka Kaba Ki Latmu Ulapan paru ka jing sngokia baha kene ka jela ki bon palat ki nong di drop haba ki kena samla ki dang kamrit karta ki bon baha ki balangop lalu tu mas area play mana ada jauh je ada jauh semua ini kertas kalau nomor ni dan urban mission yang KJP samgi jadi projek urban mission kebon projek mak kawai ni kata kadai ka new life di addiction center minta ke dalam pemotoran atau jalan bypass tinggal apply kan ru arja sekarang lainnya dia nomor bagi training untuk kira kesnong kalau apa bagi mak menunggu santo yang pada kasaba dia betul tinggal awat kan hiyo tekan dia jam sangker tambah ketingtai ke building kala kian maba ketinggal mabon tinggal apa dia ke building ya pendap dia tergolong balap dan komplit ngiyo jirap na bregi berap di mana yang mesti sama kampak pai kata nyu kan untuk kadang dia persang manuat tidak nanti dimentangi pulang ke dekat fundraising nak bagi pulang dekat sel sambok pakai ke bami nang ni kan bisa ketuk penting nanti kan minta balong ke Cina kam gerang dan kampun tinggi Tristan makin abot aki itu adik berapa kali dari jungi antai apa motowan gidan arpo jinsia dapat pagbawan santai gidi di tang Silong kimbo na west ro na boy west mo na pan na forward na east castle na Jaintia dan buwan na bar na po asam na nagalan ito tamangin mo man pagbiang ginumpang na markasi sa apo kira-kira ni kabeling semua dengan ayo kan he ikin siya kan sekawai no naglara ni semua dengan alay bersih kata ita ke berem berang hapsir banyak kata ya Kristom manyo ini ka fun ba ninyo kan dap no tak manyo kan care no ka care manyo kan care kamera ban light nyatai kacing dawa tak kadang pun ni sama ingat boleh umino di kepat di palibang di iru ya terus ai mingi akan nunggu kelak nanti pengelak sudah nama kacing delay jung rock ane po hari jung anak kiaman kasih kena masih po Islam ke anak rock ting tarik kita dalam biang kata dengan beli santai kita di kami dengan lo kata new life dia santai ngitai bon di project kemungkinan cik school, cik senam, cik dong, cik balang, di pelong ki awareness program. Di sini kita berakalah pada gidan ke grup kemengibu iki, yang kata ke counseling support group. Ini kita berakalah ki adik, ki dok adik ni baca adik juga kita yarap ini. Entah kita ni kemba sepongot yarap ini ban yarap pelong pulang. Kita adik gibri kita yarap klaim atas temani. Gidan kau projek selayu ru, ketua pensanta selayu, ajan yang fokus yang politis yang belum. Katain tak ketika stall lagi, kita asli stall lagi. Kita hello kita ini masyarakat baca. Jarak. Kipun projek ni mula penjauhan ni. Dan ketika program bagi pemerintah ketika ayat kondusing untuk kemudian kejimut ada live santai pak Mauro ada sampai. Kebut kena kayu Mauro jandap na kumna. Layan, ke ground floor, kasat first floor, tambalom nimpala tu benar-benar complete menginan kamar care kan bro, fencing, nama kita kan bro, nampak kamera mana juga ada pakai, light, wiring, सब को उम्मीद भाई Motor kalau teli kamera ki jing tiak kita nata. Pun.
kan dia kepada sama jika kalau buta kirang hap menpeci kamera. Lasna ka hol kebangi sambut di jingcia gitu. Jingcia marmalat eh. Tamolong tempat biang nyihapan plaster nyihabos kelai. Tamolong mencerikam ta apa kata. Bo, ini kamu jingcia terkadang gidan bo jilo terkadang ipulong ini kurang. Boleh di sini bini akan pendap na. Oh. Tah. Bersih.